proceed to this area. So we can start our program. Please come here, everyone. Come here. In progress. Please come. This is about our homeland. So please come here so we can start our event, our program. The longer the delay, the longer we start the program. So please help. What protest is this? Bring everyone here. Everyone. What is the protest? Everybody. What is this, people? Mountain now. Those who care is my own causes. Please come. Right here, we are the monks standing. Stand half circle, please. Somebody, where are you from? Somebody. Support Larry. Please, half circle. Make half circle. Those who got a flag from Florida, please make sure bring back to Florida. They borrowed from the temple. I don't know which flag the guy got, but he just told me that someone is still doing the flags, one flag, and carry it. Saya berkata lokal saya cenderung kiat berubah besar, beliau kenal pelawan, korun sama kita ni korun belajar berubah jauh, korun. Sengaja sebab langsung perkuat kami tunjukkan yang tunjukkan yang masuk aku. Chia bóngយើងខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបានមកចូលរួមប្រតិកម្មថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកប្រធានអង្គរដ្ឋាភិបាលI would like to invite our President, Mr. Rukimon, to come with a statement from Senator Ed Markey. Nhớ cái nó cái trong cái Okay. Yeah, caught my and the buck got gì chân tươi chỗ họ What flag are you holding? thâu Anh đứng tung ấy đấy, đang chết rồi chưa học hành không mong thôi nhá. rồi khoa cơ đồ u này là cơ bân nó bằng da gì này có rồi tân này gì có rồi không ôi hợp cái này bên in hả in chị chân ngoài ở xa rồi lại hệ chân này chỗ ngoài ta chị chân này ở trên nữa nó chị hả cái rực mãi lên maestro từng là anh pak apa lah dengan ji virus rồi para bộ chị tin rồi anh betul
ដែលមកពីរដ្ឋវិទ្យាផ្សេងបាទក្នុងទុកនាទីទៅឲ្យក៏ដាក់នាំហៅចុះណាបាទចឹងទូទីទាំងនេះគឺដើម្បីរៀបដើម្បីអានសារគ្រប់គ្រងពីពីលោកអេណាទីដែលជាភាពនៅរដ្ឋ Massachusetts តែគាត់បានមកហើយក្នុងការងារគាត់ក៏មានជាប់ពលបានមកចឹងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាណាដាហើយជាតេកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សូមតាមជួបខ្ញុំឲ្យយកអេណាពីដើម្បីអានលើសាររបស់គាត់បាទ Senator Edward Markey statement on October 11, 2024. Dear members of the Cambodian community, I thank you for being here today to advocate for democracy and the respect of human rights in Cambodia. I support the people of Cambodia in the fight against political oppression, economic exploitation, and undue foreign influence. The 1991 Paris Agreement on Cambodia was a promise of a sovereign, democratic, and united Cambodia. Since the signing of this agreement, the Cambodian People Party, CPP, under the direction of Hun Sen and Noe San, Permanent, has systematically acted against this core value and the interest of the Cambodians. Today, the CPP regime continues to infringe on the rights of Cambodians to free and fair elections. I am at my our sisters and brothers from the community. Thank you for being here with us. Young, so much time. So not my number but chit of time. Good chit chona. Some rat. You're the off the way you're the off here. The chona five the off here. Chit chona the neck. My chin neck or chit of time. You're just mine. I wait that you need the room. I got some yan in my dance, huh? So don't get in. Don't get in. I might pour. I wait that year. I got some yan in my dance. Then from my dance, my own. Then the up here. Here's a break of mine. From my not wait the side to side of my dance. I got some good shit there, my own. I don't know the kind of you're not getting. You're turn off. You're past the time. You're turn off. The kind of you're turn off. Century. You're turn off. You're turn off. Anh Văn Hiền, dây cây rốt, luôn sinh phò, chết nát, sơn nát bọc ơi. Anh lên, đầm nang lên nhạc ta đi vô mai, sao mà chơi ma dân mốc này, đầm nang nhạc ta đi vô mai, sao mà chơi nhạc tên mọc. Chơi, ta lên nhạc ta đi vô mai, ta lên. So I don't chẳng nhận tôi sẽ đi cái tình vô mai đó thì nó sẽ tất cả trên cái ốc liên này tôi sẽ tất nhiên nhận vô mai tôi chỉ nè so ai đồng nát tôi sẽ bài lại chuột này nó cần tay chuột lại nó nâng chuột lên cho con tay còn nâng tự nhiên dây chuột tôi đây ok là đi như là làm được tôi là chi chuyện đẹp tôi chưa làmអរគុណអ្នកមេជំរាបសួរថាមកជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាអរគុណថ្ងៃនេះបងប្អូនឆ្លងហើយថាហេតុអីមានពណ៌ទឹកក្រូចនេះពណ៌ទឹកក្រូចមិនមានខ្នោះណាដៃពណ៌នេះអាយនេះគឺជាអាយអ្នកទោសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើកម្មរឿង CLV ហៅថាកថាអស់សំណោះហៅថា
កិច្ចសហការរវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមអ្វីដែលសំខាន់នៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបកព្រោះចេញពីគម្រោងមួយនេះទាំងអស់ហើយយើងពាក់អាវនេះគឺតំណាងឲ្យអ្នកទោសនយោបាយស្ត្រីនៅបង្គកដែលគាត់ការពារលំដាប់របស់គាត់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារយុវជនបរិស្ថានដែលគេចាប់គាត់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរនេះយើងចង់បង្ហាញថារបបហ៊ុនសែនបើសិនជាគាត់ចង់រៀនខ្លួនគាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដោយត្រូវតែដោះលែងអ្នកទោសជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿង COV ទាំងអស់ដែលគាត់បន្តបានដោះលែងទី1ទី2ត្រូវដោះលែងអ្នកទោសដែលគាត់ជាបរិបទខ្មែរការពារទឹកដីគាត់ការពារទ្រព្យសម្បត្តិលំនៅឋានរបស់គាត់ដល់គាត់ចេញមកក្រៅវិញឲ្យគាត់មានសេរីភាពដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយដែលគាត់បានចូលរួមធ្វើនឹងគណបកជំទាស់ដែលជាគណបកស្របទៅដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានកំណត់ហើយយើងមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិដូច្នេះបើចង់ឲ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសិទ្ធិសេរីភាពមានលទ្ធិប្រជា